دست پێ بکەم ئەم دەست پێ بکەم. بناوێ خودایê dilûvan û dilûvîn. Carek ji caran xêr û xweşî bibare li ser hazir û guhdaran. Bi tevê sêwî û bêmalan ji xeynê mişkên qulên dîwaran. Di dewr û zamanekî de padîşahek hebû. Padîşah ji zarokan mehrûm bû. Ji rojan rojekê dewrêşek tê li hemberî koşka padîşah rûdinê. Mehrem bu çi ye? Çawa? Hani dibêje ya padîşahekî hebû ji Mehrûm bû yanî bêpar bû yanî dibê padîşah ji zarokan mehrûm bû yanî zarokên wî çê nedibûn. Ev jî hebiyê jî. erê jina wî hebiye carna kêmasiyên wisa çê dibin ji jin an ji mêr problemek çê dibe zarokê wan çê nabin. Hêvîdarim li cinnetê bive para wan ew zarokan. Padîşah ji zarokan mehrûm bû. Ji rojan rojekê dewrêşek tê li hemberî koşka padîşah rûdinê. Defa xwe lê dixe û îlahiyan dixwîne. Xelkê şehr tev xêra xwe lê dikin, hinek kes rûnên nivîşk, hinek kes arvan, axirê ji kê çi tê ew didin zarokên xwe û jê re dişînin ji kî re? Ji wî dewrêşê re ku îlahiyan lê dixe. Tenê padîşah tiştek jê re naşîne. Ev yek bala dewrêş dikişîne. Dewrêş radibe diçe ber darê padîşah, dibîne ku padîşah li ber pencereyê rûniştiye û kûr kûr difikire. Însanên ku kûr kûr difikirin awa dizanibe ku tiştek ji wan re biye derd. Dewrêş silav didê û dibê. Dibê yanî dibêje. Padîşahê min, zengîn û feqîrên vê şehrê tev xêra xwe li min kirin. Gelo te çima xêrek li min nekir? Padîşah lê vedgerîne û dibê. Belê, rast e, ez ji sibê da lê dinêrim min dît ku her kes bi zarokên xwe re ji te re xêr şandin. Ji bo ku zarokek min tune ye, min ji te re xêr neşand. Demek sedema wî jî ew e. Ka em bînin hele çi dixewime. Li ser van gotinan dewrêş ji tûrika xwe sêvek derdixe û dide padîşah û dibê. Ha ji te re sêvê bike du qet, qetek tû bixwe û qetek jî bide jina xwe, pirçikên wê jî bide hespê xwe, dê du kur ji te re çêbin, du canî jî ji hespa te re çêbin. Lê bi vê qewlê tu yê kurekî xwe bidî min. Ew çima bixwe sêv naxwe? Nizanim ew jî wek sêrbazek e. Padîşah şa dibe, kêfxweş dibe û dibê. Hay hay serçavan! Binê ez ê tiştek ji te re bêjim. Dema ku însan pêşiya ku tiştek bixewime, sozek dide jê re hêsan tê, rehet tê. Lê piştî ku ew soz derbas dibe û dikije miradê xwe sozê xwe ji bîr dike. Ev jî yek ji taybetmendiyên însanan e. Lewra koka însan, etîmolojiya însan, navê însan, dibe ku ji vî tiştê jî tê ew heyînê ku tişta ji bîr dike. Însan ê ku tişta ji bîr dike. Zû ji bîr dike. Tu jî dikarin çünkü ya normala em insan yani. Yani ku tişta jî bîr nekin robotun. Haywanî carna jî bîr dikin. Hay hay serçavan! Padîşah kîsikek zêr dide dewrêş, piştê dewrêş diçe. Sêvê dike du qet, qetek bi xwe dixwe, qeta din dide jina xwe, pirçikên wê jî dide hespa xwe. Bi emrê Xwedê jina padîşah bi zaro dimîne û hespa wî jî avis dibe. Roj di ser hevda diqulipîn diçin, piştê neh meh û neh rojan jinik diwelide. Diwelide?
yani dize yani zarokê wî çêdibin. Xwedê du kur didê her du kur wekî sêva qeliştî dimînin hev. Navekî yekî datînin Ehmed, navê yekî jî datînin Mîrza Mihemed. Ehmed û Mîrza Mihemed. Padîşah ji şayan çil roj û çil şev şahî li dar dixe û ziyafetê datîne. Çendek paş ji hespa wî re jî du canî çêdibin. Navê yekî datînin Ba û navê yekî jî datînin Agir. Ew jî eynî dimînin hev. Dimînin hev yani wekî hev. Her du bira û her du canî şev û roj bi hev re dilîzin û bi hev re şa dibin heya êvarê. Canî qîz e. Canî na, qîz meriv ji bo heywanan qîz û kur meriv nabêje. Meriv ji bo heywanan dibêje mey û nêr. Di Tirkî de dibêjin erîl û dîşîl. Eman çîroka kurmayî bixweyin. Erê. Her wiha sal û zeman di ser re derbas dibin, her du kur û her du canî mezin dibin, rojekî ji rojan hew dibînin ku dewrêj tê li deriyê wan dixe û dibê. Padîşah çend sal berê qewlê me bi hev re hebû. Padîşah bêçare dimîne stûyê xwe xwar dike, diçe her du kurên xwe tîne ba dewrêj û dibê. Kerem bike tu kîjan dibî ji xwe re bibe. Padîşah demek mêrxas derketiye yani soza xwe nexwariye. Tîne cî. Dewrêj Ehmed dibêjêre. Hêj ku neçûbûn dewrêj ji bêrîka xwe du gustîlkan derdixe, dide her du birayan û dibê. Van gustîlkan bixine tiliyê xwe. Serê kîjan ji we bikeve belayê, dê rengê gustîlka we sor be, wê gavê herine hewara hev. Ev jî tiştek wek sêrê ye. Piştre du mûjiyên caniyan dide wan û dibe. Her du caniyên we dê her daîm di nav newalekî de li benda we bin. Çi wext şoxlê we bi wan hebe, serê mûjiyên wan bişewitînin, hûn li kê dibin bila bibin, dê ew werin û bikevine bin xizmeta we. Xatirê xwe ji hev dixwazin, dewrêj Ehmed dide pêşiya xwe û diçin. Kesek nizana vana bi ku ve diçin. Sal û zeman di ser re derbas dibin, rojekî Mîrza Mihemed dibîne ku rengê gustîlka wî hêdî diguhere, bistek şûn de dibîne ku rengê gustîlkê sor bû. Gustîlkê hil dide, dibe nîşanê bavê xwe dide û dibê. Bavo, wer dixuye ku serê birayê min ketiye belayê. Ez ê pêve biçim ka gelo çi pê hatiye? Mîrza Mihemed serê mûjiyên caniya xwe dide ser êgir, hew dibîne caniya wî tê li ber wî disekine. Mîrza Mihemed xwe diavêje ser caniya xwe here tu naçî. Çolî çolîstan, berî berîstan, havîn çûma zivistan. Serê Mîrza Mihemed taze dikeve nav xal û bendên giran. Bi roj diçe, bi şev diçe, rojekî di şehrekî re derdikeve, çawa daxîlê nav şehr dibe, çawa dikeve nav şehir, şahî dikeve nav şeher, mizgînî ji padîşah re dibin û dibên vaye zavayê te hat. Mîrza Mihemed pê dihese ku ew şibandine birayê wî. Şibandin yani wekî wî. Dengê xwe nake, her kes li dora wî kom dibe, padîşah xêrhatina wî dike û piştre dibe. Ev 20 roj e tu li ku derê bûyî? Me pir meraqa te kir. Mîrza Mihemed qet li xwe danane. Lê vedigere û dibe. Ez li pey nêçîra xwe çûm, min rê wenda kir. Nêçîr? Nêçîr yani ji bo ku here acalan nêçîr bikin, wan bigire. Şev diçe, nîvê şevê her kes diçe odeya xwe, her du zarokên birayê wî û jina wî
و جنا وی و وی هلددن دبنه اوده خو هر دو زاروک وکی کو باو وام به میرزا محمد را شاد بن یک دچل سر چوکا وی رودنه یک دچل سر قنتلیکا وی رودنه دایی کا زاروکان دبه بس به باو خو بلیزن اف چند روزه لسر چولو چیایان بو نها وستی آیه بلا او ایشب هنک راز سبه دیسا لیزا خو دوم بکن لیسکا خو دوم بکن زاروک دچن راد زین میرزا محمد و جنبرا خو دکوینه ناو نوینان میرزا محمد یک جار شوری خو جبر خو دکشینه و داتینه ناورا خو و جنبرا خو چونکه او جناوی نیره سو داتینه ناوان او لفرادزه او جلفرادزه شو جی داتینه ناوا خو جبو کو دسته وان لحو نکوه چونکه ناوه جناوی نیره چونکه جنا احمده او میرزا محمده شوری خواه جبر خواه دکشینه و داتین ناورا خواه و جنبرا خواه جنبرا وی شاشو ماشو دبه میرزا محمد خواه پید ده ناسین و پشتا دبه دکا ایجا بیجه برای من بکوه چیه و چوا بندا بیه جنیک ناوی چیای کو او چیه نیچیری جیرد بیجه میرزا محمد وی شوی رادزه سبیدای هش کو شواق ناویتیه رادبه برید که و دچه زیده ناچه درید دنگک تیگو هیوی جه هسپ خواه پیاد به به پی دنگ و دچه دینا خواده ده کووا پسیکک مشکک گرتیه چی و چیف پیخستیه مشک دکو ناکه نکاره خواه جه چلپین پسیک خلاص بکه دل میرزا محمد به مشکه دشاوته دچه مشکه چلپین پسیک خلاص دکه گاوا میرزا محمد مشکه دگره مشک خوش دسته وی هلده آویجه دچه دکه و بیریکا وی یعنی بیریکا کی؟ بیریکا میرزا محمد آفرین میرزا محمد های جه نامینه که مشکتیه بیریکا وی جوی و قی مشک رویا اوچیه میرزا محمد دچه سواره هسپ خود به ادریا خود دچه نیزی که وی چیای دبه هاو دبینه خزالک وسا رند وسا بدو تی راسته وی دده دو خزاله خزال دچه او لپی خزال دچه او لپی خزال خودش کفته که برد ده خواره میرزا محمد جی خواه برده هندرش کفته گاوات که هندره شکفته چو ببینه شکفت حیا دوان به مروین بونه و بونه کور تجیه کام بینر یعنی به مجزه که خواه خلاص شما شو لدر دورا خواه دنیره بالا خواه ده کوه پیر حوو کگلور رونشتیه او دنیره پیره پیر حووک دبه خیره توجبو چه آتیف لچد گری میرزا محمد بجه از لدو خزالک یادم پیره مروین کوبونه کور نشان میرزا محمد ده او دبه توان مروین کور دبینی میرزا محمد دبه اره از دبینم پیره دبه افتا وکه تا لدو وی خزال هاتنه ور او بونه کور میرزا محمد دبه چما پیره دبه شرط کی من هیا کسی که نکاره شرط من پیک بینه دبه کور میرزا محمد دبه شرط تا چیه پیره دبه شرط من اوه از این حال و داره رازم ده پسیکک بیل سر سنگا من رازه اگر تو بکاری و پسیک جسر سنگا من راکی ده اف سهر بطال به و ده اف مروفین بونه کورتف جاردن ببن مروف و ده سر داجی از خزال بدن تا لی اگر تو نکاری توی جی وکی وان ببی کور میرزا محمد جدل خود دبه جوی شرط راحتر چیه هما از دیگه جاره که ده پسیکه جی سر سنگاوی راکم میرزا محمد دبه باشه پیره من قبوله زیده پیدا ناچه پیره خود ریج دکه هیج ناکه و خو پشیکک تیل سر سنگا و بسنگا و دزالقه
پشت را هر دو جی بخوره دشن. میرزا محمد دچه پسی که دیگره کجسر سینگا پیره راکه. لی چه دکه و چوا دکه نکره جهوی بلاقینه همو هز قوتا خواه لخواه ده. لی نکره پسی که مسقالک جراکه یعنی سر درزیه جی. دمکی درش پیره مجولد به آوه که دست وی لمشکا بریکا وید که به دربا دست وی مشک دیشه دکه چیوه چیو و خوشبریکا وی جبریکا میرزا محمد داویج ارده او دروه. گاوا پسیک پیجنا مشکه دبیهیزه هما یک جاری سر سینگا پیره راد به او ده پی مشکه. و دمه پیرج خوش یارد به گورینی به کوران دکوه او تف راد بن سرخواه خزالا که میرزا محمد لپی هاتبو جی دبه کچکا وسا رند وسا کچکا وسا رند وسا دلال کمروف دل ناده لیبنیره پیرج میرزا محمد ره دبه به سالانه به سهر پیر هواکه که کچا من ببو خزال و اف پسی کربو بلا سری من حیا نها تو کس نکاری و سهر بطال بکن ین خواستن جی تف بونه کور تا اف سهر بطال کر کچا من حلال تیا و هل دش خوره ببه و خورا تیا خیره به مازنه دمک واد به دبه وسارنده که مروف نکاره لیبنیره تابی مرد گرش بو زارو که بچو گجیش بو پتکاجو سا بیشه میرزا